Good morning. Ngasigi video hapeta yingminarasiko. Aduga amana timings ama lairani akoigi nungtigi tawod maina ID card message laire. Aduga tang 13 ko tang 13 se 11 se aina ngarang nahandagi hairei se ko kitang manifestation gumba tawba tai tai semningba leina ko haidi money ball se mani khangde na traga cinnamon gi stick ki do se mani khangde aina tawgi daba lairaga di adu tawi be ai ko hanjan hanjan tawbagi di daga roide ko haidi pot semba gi aina sema thamgramni na adu badi leijarasano ba anoba semba gumba semba adu masul yare adu natabida atopa manifestation macam ja tawba ai ko pung 13 da tawba ko adu malen ko journal I ba hai se kaino tore ko amana kaino do journal I basing sai gi ai pami ba poto hai tar phange haina dwaina nangi diary du de ibiyo ba horen pung 13 ani se ko ai ki 13 ama leire aduga nunangi 13 ama ga exact 13 chap chana tobiyo yaraga di pung 13 chap chana ko haidi henba yabra hindokre hausi taw yariba haibado ko hausi taw yariba an haibado yadi ai ataraga so yamna kaino tawba result kumba phangninga di 13 tawbiyo nanghodra di nanghogde kai pai le aduga haidi ngasi gi ona tang 13 se phabani na adum atai matam da tawba da kai ba kem leite ko journal ibado katang ne no pung 13 haise atai di adum ayuk tawgera nungdang athengba da tawgera ka shokai te ko somna changbu matam da card hong katang ro ko 1 2 3 ani khan ba yabra an hai ko ama katang khallo sum ama katang oina khallo ko haidi ahum sidagi amadugi message oina tawse ba haidi mayam loina mix up salaga di ko ngaw ne na ko aduna hai nungti gi reading gi oina di ama katang oina khallo ba ahamba card se imong manung yamna nungsinana leiba oina oi ko imong manung yam nungsinana leiba haitare ko shanti oina leiba haitare ko sum akoina nungti gi tawram nungti gi oina haitare gadi ngasi se haitare yam nungsi janana shanti oina leiba dumaina haitare aduga ahan gumbagi haitare ko yumda ahan gumba leira gadi phajana ningbiyo seba tawbibo kopiba dumaina ko aduga number 2 ko number 2 se hangman ain thole ko haidi nungai taba ko taba leira gadi ko sida kayani chalan gi ba ma leire khoi first ko aduga just akoi gi flow se dum chapi ba hai tare ko matam sina dum ahong bo porakani hai bagi shada wakhan ma poraga ne haidi time will change haina hai bagi ko haidi ai gi mata si gi face solution garaga afaba ma lakani aduduna sida leina ko haidi yam ka haina khanjan bagi darkar roi de ba haidi meditate kumba tobiyo ko nuai traga de meditate to ba haidi chanting to ba om chanting to ba ate chanting makhal ma aina ishon ningjari ba shor do adugi maming do lauraga sholo budum chamni panla gumba kai modna haida ai isa na ningeba ishor do hai tare ko duga second last ki ahum suba khan bangaina kainoma lakpe ai isa da hai tare ko mina pirakpa khotpa afaba rom dani ko adi koina mateng gumba natraga no offer gumba maina hai tare ma kuting to ga pirakpa maina oina tawe ko nonda phano haidi kogi पैसा की मतंग दो और कसो पैसा गुम्बा लाकपा दुमाइना सिदा लेरे कोई की कार्ड की मैसेज सिना टाइमिंग से पे हाय रखे को अयु की पुंग मंगा गा मिनिट कुन निपान दगी ना पुंग मापन गा मिनिट कुन 35 फाव फरी अदु मतुंग दा 10 गा मिनिट 50 निपान दगी ना पुंग 12 गा मिनिट कुन 12 फाव म लेरे अदु मतुंग दा अहुम गा मिनिट 3 दगी ना पुंग 3 गा मिनिट कुन 9 फाव म लेरे 3 गा मिनिट 9 दगी ना 9 गा मिनिट कुन 12 नुंदांगी aduga athengbagina pung 10 ga minute 59 dagina nungalamdagi pung 3 ga minute 58 bawom leirego sisina afaba timing hoina thabak chathoke natraga ina keno matauge en hairaga diko sida leire timing afaba sina ko adunga si irai ko irai se blue gumba haitar ko light blue machu gumba kai gumba dumaina set piu ko irai nimit cha aduga 13 ko 13 aga 11 that 11 November so haidi thada keno tarogo 11 oy na ko ina haina han have the energy portal yamna wangkhat len haibu sida haidi thong hange khot len haibu portal hangbo matam oy banena horen ngasi gi nimit chira dum baro lan thok tringai sida hai tare ko tang 13 gi baro lan thok tringai sida ayuk ta tawgera nundin da tawgera nungnang da tawgera nungda oram da tawgera manifestation tawboda haidi leino ko aina apamba pot hai tare ko ngarang nahan tawgre na khalase ba kaino mam khaki aduduna ha topic roba aduduna adu do dum lejagra suna to atopa gumba to bayai ba
ꯑꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯄꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯋꯥꯇꯔ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒꯦ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯃꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ एनर्जी सर्कल सेमगा अना पामे पोसे इरेनको अदुगा मखादा 1176 इरगा अदुगी मथक्ता बॉटल चार्ज तौरगा इसिंग अदु थकपसु याइको अदुमा तौबिबसे याइको 1176 सी अदु हापगा मैनिफेस्ट तौबसु याइको हाइदि विश फुलफिलमेंट गी नंबर अमा हाइबदो इनको अदु म लैरे अतै दी नहांगी केनो तौबदको मास्टर मोल्डिंग गी अमा लैरेको अदै नॉट मैजिक कुंबसु लै मैनिफेस्टेशन की मैम तखतने हापने हादी हाँ तौब खर कुन ममांग तौबगुब लेनको अमुक हल तौर नहान तौब नहान तौबदो नतब हादी हाँ अगर खर कुरे सिमदी तौब हंदी तौगेने है ख्वाई फर्स्ट इम्पोर्टेंट पोतुद विश तौबियोको है मैम लेनको नतबीदको हई बेलीफ्तदी अनी अहुमगुब कईगुब इबदी याको हेल्थ इब याई मनी इब याई नत्रग रिलेशनशिप इब याई अदुम अहुमगुबदी अतोप विशतदी खतंग थम्बियो बेलीफ्तुदी अहुमगुब अखोना अहुम नत्रग मंगागुब सिनरपने अदुददी हाइदि पॉइंट मचा मचा इरगा अदुम तौबिब याई अदुगा अतोप विशगुब हाइदि मास्टर मलिंदुददी कनो मैनिफेस्टेशनदुदी हाइदि विशतो अइना तारा हाइरगा कनो तौबदी यादेनको खतंगुब अदुमाइना हाइबियोको नॉट मैजिक तसु नॉट मापन कीबदो विश मखल नीदोरा हंगपसु याइको नत्तेको खतंगनिको अइना पामे पोट खतंगदो नॉट कीब मतमदा अइना हजिक पामेको आई जॉब पामेको हाइदि आई गवर्नमेंट जॉब नि खंगदे एनी काइंड ऑफ जॉब नि खंगदे आई पाम अहमदको अहमद फंगे खोलेन नाइ तोरगा हाइदि वीडियो दो यंगबिरोको दुमसुको मापनदो अइना आइगी निंगिबा खतंगदो ओइना अदुइ तोरगा सेम मापनदो कीबदो मखल नत्ते अइना अपामबदो खतंगदो आइना तौगदमनेको एक्सप्लेन दी फजन तौबने हाइदि ग्यान तादबा यावब्रा खंगदे कनो तौबिरोको सिदा लैरिबा मयामसे फॉलो तौबिरो सिगी ओइना थैंक यू